King Fu skupina na Radiu 1, Aleksandra in Rok sta tukaj, Matej in pa Peter manjkata. Aleksandra, daj mi prosim povej, kako si srečali ti te tri tipe? Ne morem. Zato, ker ti je narodno govoriti po slovensko, vsi te bomo razumeli, res. Kje ste se srečali, povej prvič? Na gej partiju. Na gej partiju? Ja, v Križankah, ja. In je bila ljubezen na prvi pogled? Ljubezen na prvi pogled. Čeprav so vsi trije straight, mislim, da, ne? Ja, mislim, da so. Ne vem. Zakaj je fajn nastopati na Emi? Mogoče je fino, ker res to je zelo gledana oddaja in z tega stališča je fino, da ljudje vidijo tvoj band, tvoj komad, slišijo. Ampak mi vsi se z glasbo že dolgo ukvarjamo, tako da nam je to predvsem tudi zabava. Zabava. Ja. Kar se meni zdi zanimivo je, da boš pela v portugalščini. Ja. Salvadorja Sobrala, lanskega zmagovalca. Salvadora in ne govorim portugalščino. A čisto iskreno, si malo zmislila tudi zraven, če kaj ne bo znala? Ne? V tem je fora, ker noben ne uvedo, razen on, kar res zna. Ne? No, to nas pa zdaj res zanima. Aleksandra, izvoli, mesto je tvoje. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quis se não sentir paixão, não quiser sofrer sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos tuas. Kaj takega? Hvala za tole. Hvala. Še več zabave na radio1.si.